Kad završimo s katmom, znači dobili smo taj neki kontrast, montirali smo pozadinu, sad treba u stvari okrenuti komad s druge strane, ponovo uzmemo jeđene, evo taj neki osnovni alat, i onda kucamo po dijelovima koje nismo katnuli, znači da bi oni izašli bar 1 milimetar, 2 na drugu stranu. Znači, jako je bitno da ne udaramo po istoj liniji koju smo kucali s one strane, jer ako budemo udarali po istoj liniji, jednostavno ćemo je poništiti, postoji mogućnost da pukne materijal. Znači, uvijek udaramo pored linije, u ovom slučaju između linija, da dobijemo taj neki malo reljefniji oblik. Prilikom kucanja, znači, uvijek se desi to neko iskrivljenje materijala, znači materijal se isteže pa se onda samim tim i krivi, znači možemo ga poravnati ovim običnim čekićom, ali bitna je stvar da u stvari udaramo kompletnom površinom i da ne udaramo previše jako, da ne bi poništili to što smo radili. Bitna stvar, znači da uvijek materijal bude naslonjen na podlogu, ili inače ako bude u zraku, dešava se da se previše krivi i desi se onda da se napravi rupa. Sad kad smo završili to izbijanje s druge strane, prelazimo opet na prednju stranu i matiramo sredinu, ali nećemo ovaj put raditi to katmom, nego ćemo raditi ovim oštrim dijelom čekića, da bi napravili jednostavno neku razliku. Znači, poenta je da napravimo te neke, da kažemo, crtice u pozadini i onda, znači, kad završimo sa jednim smjerom, znači prvo udaramo, sve popunimo u ovom smjeru, onda okrenemo i udaramo u drugom smjeru. I onda dobijemo taj neki efekt ko na starim fotografijama, ko na starim filmovima. A samim tim, znači, onda kompletna slika se učvrsti. I naravno, cijelo vrijeme trebalo bi paziti da se u stvari te crtice prave na pozadini, znači da izbjegavate udarat po tim nekim glatkim dijelovima harfova, eto da to bude fin neki kontrast na kraju. Završili matiranje, znači pozadine, to sad prilično izgleda krivo, čudno, znači okrenemo s druge strane, ovo možemo uraditi u zraku, samo moramo pažljivo udarati, da kažem. Znači da vratimo taj neki središnji dio naprijed i da izravnamo koliko da dobijemo
taj neki željeni oblik. I ponovo napominjem, znači udara se sa kompletnom površinom čekića i ne previše jako. E sad kad smo to nekako sve fino poravnali, dobili taj neki željeni oblik, ide još finalna neka varijanta. Finalna obrada je dženetom, znači izbijanje harfova s druge strane, znači njih tek sad izbijamo da bi to sve dobilo tu neku finu strukturu, da bi to sve nekako bilo reljefno 3D. Znači ponovo okrenemo na drugu stranu i idemo, udaramo između linija, znači po ovim glatkim dijelom. Kad završimo sa svim tim nekim kucanjem, znači kad dobijemo taj željeni oblik, zadnja faza je patiniranje, znači da postignemo taj neki kontrast. Ja koristim crnu mat akrilnu boju, znači hem je jeftina, hem ne smrdi, nije štetna i brzo se suši. To bi bilo to. I uglavnom to je taj neki razlog što su mi često ruke crne kad me sretnete.